Dekat roku aliro deh. Sebelum mehakon hama maru deh. Enak nava kue ihawalir maru nah gini deh. Oleh nah jam pilar. Nah asar ilu ke matai palerindi sih. Jam sim davara akhir. Kone arloji bau kone di veli ire de par pahun dene mauri teh aya konan hadi ai bau sepana kaina ire mang bok no bismillah alhamdulillah jangan Allah. Puasa pala nah usah naik akhir rumah eden nefae bicara kono toka nefaku kelas puasa katibar sedoh ti warang pate nah maru puasa batin hamam udah puasa batin apa lu mau sebab batin sok diper sok dekan per unik sok dekan per sok dipenuh apa nih mau apa nama lu coba di bardo mono maru berarti pere nam ge badib selawaka nam puasaku puasa nih madu puasa levura puasa madu saktis puasa akan dari nono ulu mau newali kan tiba deh udah bagus udah kengampu babar rumah onde tempo iya nih jadi aku budak sok di besar hotel kapiare sok di besar hotel dan harumaru nah ke puasa ketufet petanda sok hotel tu umaru lalondo rakak sana hopere kan puasa nih puasa dia pakai puasa bornono kan tiba deh maru oke pada rodu keroku tak baik keroku re keroku lawan orang hakon berarti sengaja keroku ke sengajan ke marudun hamaru ke nak kesengajaku kihan ham puasa kroku ke eda angiton ha kroku caw angite plon ha per kroku dia kan te aku nan haure berarti ngam tu kan te dong kan te ara cupung ha ta tena dibantin dia sih dia desre nah lo kan tak adib sedho nah melao raka sedho ke coro-coro au macar coro-coro katufera kamaku betu iya nih ini dia nah kalau dia sih nah melarang kau sudah oke punya bicara dula maru nih alumu pokoknya tu maru ya dia intina dia nah betul lawan impas rak tembe ke tempe aku karena aku
Ya alum dom tu maru. Di kondelon gondo kendaki kan dom tu maru. Au non ba de dom tu maru her. Ya. Namla rakau sono. Pokoknya mangarek roku eda angin hopea. Be mangarek roku eda angin nahu kihan maru nahu ge. Bara pe eda angin nahu. Enta mai kesena kono ulengan. Nahu lima. Kan de ampea. Waduh, tonda. Tonda kade per. Har de desi. Gomi ngena nahu maru pea. Ngare kan kecaru. Moru gomi ngena nahu pere nahu mai maru bali-bali. Nah melau anang wakena do nahu ba nono ulu. Nahu nono ulu kan di bade kun itu maru. Ngerti nah melangu balat yo sodhoga. Nah cocoro lampa kemapu beki. Lalu kecoro-coro lampa. Anu nah cocor mah. Dambe be kesodho akan be. Nah iwara eta. Awak kakak pak akan ke gadokan cerita kan nah melau larak mesti kemapu beki alum dong puasa kalau sedikit tak baik sedikit lau kain ke ora bulan puasa apalagi bang De mau kebun masalahnya kecil kok sih pilot tahan jadi itu dewa utaha de tahan guni de buram tahu irai madakin ai serumbu ake sih tiba tahan ina pada bawa jam utaha bune dolo taha gai di malu mah gai dokter do manain dak ke na mah na tadi pa puasa de ka sukumare una tau dei de yo ne puasa ngahir ka cuma loi re ima bali pala ira kan calon caung ngahai pala kitima dake pati lo salo hari bawa ake si bulan puasa ini hari ko lembo ade ni buka kuning pala siya mapaksa madaga rescen cau de cumpukin batan cau puasa mada dengahi ni makata puasa nahuro de dengahi ni de buna carang gahin nak hari kan dengo kendak kelalo pak hari mbak nanti nih di puasa dia ngende depu nah usahan full burak ye ngende dep harus daya ngomi harus sabar lembo ade ngende dep hari mga pae de bune ko lo ka ausia ka di pa ade ka koy kanari na ke quick tahan iman mas nah konem tahan iman baur singaran kucu-kucu tahe ira langsung moda iman mada titi war iman poda mode ake mana air enter fikim kalai ge fiking han chabu debo fiking no fikim kalai wati jam bang ira cuman ba pikire panaliro ke ge amarayu ali ira nade cobaan ambe baruma dere hajang bajar pada luas si udah akhirnya bertahan waktu puasa ini. Iya, mudah-mudahan kini lu aku londo jasa rumbu mada ke ma 100 kilo si tani serumbu ke. Kalau londo 50 nih, kemudian kalau londo 50 serumbu deh. Amin to imad dari ira londo to ina 50. Padahal kan anu mare urusan kento dere, berarti lah puasa apa? Iya bang. Akhir kena suku mah jauh ngomi. Debune lao na itang ini tambah sebuah re. Ne tambah sebuah ring habare. Empane lao dere. Babau ali. Wala cara dere. Terus tambah sebuah. Baru puasa aku. Oh, di Diwali. Baru puasa aku nih tambah nih. Kalau tambah semua puasa deh tidak di puasa sebuah ini. Kombi sih biasa de ngaran ora midi maru samare tiara fikine dere ngori buka puasa re amang di jam 12 pengina maru anaga langsung ke gas kan Doa tanda sungat dia usi untuk itu tanda sungat dia porisin dewa anu ede anu puasa full burak ke depan kan anu ede inai pai madarau edero ngori bungkarau langsung gas kan madai sampai latar abe bangun pernah fikir ede ngori bungkar ini rumah
Ano suki makala setengah madeng nuntulok. Iya mati bau. Pala nuntu si madake rencana gini, rencana madake ngori ura puasa ge karena lamar hari madake. De urusan daim gori puasa re mane lamar mane au ambil urusan dai. Tapi kan gori pu kewajiban puasa ge. Urake ge. Bete ba. De gori puasa terserah daimu. Gira. Mane au. Kombi si entah mada mana pana atau si Ben mana pana ge tidak bahade ke mada. Enggak kendak ke para jon pana. Gori puasaan hadum pinamu dede sih. Oh, dede. Oni. Jika harus sabar nah usaha puasa pula urak ge Iya. harus ke lembok ade empana edangi luap lewat telepon edangi di atau lalabungka bersama bajar deh. Gira. Mudah-mudahan tenggo to ibu iman mada gini. Konen ka koi bune baik kendak ke. Gira. Mada ke susah poda eda sive ge. Konen ma eda ma mulus nari re alai kebuner saran ke kombi kapu kendake kombi ngapuasa re Ende iwan di jalan lain cara kulaan eda mencuara kone oto ngalampa bedeni kombi sini batis ndedere de marusa ambi ai sabala ai tahajud imam lo jiwa medeni karu uja puasa sabura po ini puasa warung setengah ge sabura itu semua serai ain lain iya singgori ne beren elon daimu mane jukir bali mane au gombe mane ngaha gombe mane rongko tando do gombe ya rusak iya pana diro bang ya din meda to be ngombe ira madama waras melaw ka WC samporo de yora ngena takita madama yang bali de yora na dan kau ngene kandende no take yo dara lembo ade ni des kawan oke madama lawa oke lembo ade re. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Curiga nah wando we. Bahaya ge. Curiga po darah gitu. Kita do ke dewa we. Namai po darah mai coba usia ge kau ngena nah we. Ngena ba opra. De lao ja siap kali. Lao sedok keselin hau ke dei tengah made bahaya eda gula cilik kesen enggak dau ada ke bahaya tio batu menop ya jaga di rumpa si banaho tengah hai ge banaho waru no cuba ke sih ke endeng genan ke mabuk na ate Kung singay na kay keadaan ba suasana mo ya. Ada tradisi kecamatan masyarakat Sapi yang memang sudah diteliti oleh para wisatanya ternyata di sana masih latar belakangnya kenapa sih tradisi ini masih disimpan sampai sekarang. Hai DMC People, jangan lupa dengarkan terus Bimanes Culture di setiap hari Jumat dari jam 11 sampai jam 2 yang pastinya bersama Raida dan akan menemani DMC People semua dengan informasi wisata juga informasi adat dan istiadat yang ada di Danang Bojo. Hei, lagi ngayain apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik, mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada?
serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Yaudah yuk, kita ke sana beli barangnya. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. Demi cinta aku berjuang, pantang mundur, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DMC People. Saya Ebi Rista Dangdut Akademi 5 Indosiar. Terus dengarkan radio kesayangan kita semua, Planet DMC FM, dan pantau terus beranda Facebooknya, serta dengarkan juga live streaming radionya di planetdmcfm.com. Semoga maju terus buat radio Planet DMC FM. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Planet DMC 102,4 FM. The Powerful Station. Kata si ura ke tidak dimain ura ke. Nah kena lau abang garo untuk ini deni nah melabui ba tadi kah percuma apa uran tertantu ke. Jadi di samping kom tahun po dapat para oiga dapat deka oire dan lagi ake nah ini condo. Lo condo ke embe ake de ke embere ngam la condo ba oka lai oi on tadi ka etis ke kalau nge uraken do bara etis urat den do bara hadi ai hari jab ai ke aku dah bincangkan ayah ke ni de hadi jauh pak negara melo ura deni mulam de londo ura ba makin hawa ke tv ro embe ake lo lai ro iya ke de panas liro re aura pakai embe ke dilaki oi aka anu koi de panas liro de tondo nih de ceritan ke de oh bara pu anu de ku ceritan de snau ke namala ada tolok ke namala to anu uram betantu ake ura sing betantus ke
Tapon ham lao betul. Dan tol kompe akan itu tolor ti warja poi palak kanggaro akas ya matenti. Ham lava. Jadi dobarahan udah ham lava. Kita turun urain ham lava we. Juara tuh kamu. Juara tuh kamu. Dolok terpaksa buka. Cing. Batu. Juara tuh kembali. Juara tuh. Aman. Batu. Ira desi dulu kok ditahan deh des panadiro kedike. Nah itu luar pun juga. Ira mango kowe. Terpaksa dong kecil. Baca bismillah wati ya. Kecil. Kecil terus. Baca bismillah. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa la rizkika tutu birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Biar berhentinya. Udah. Ira de caro kaloncang mah. Warawali ku corona. Ya. Bicara ya. Bicara. Ya malah edak mau ngahal sabura do ngahal. Padahal ako sa pwede sanay. Tangampur man. Maga mga ulu, maga ngasili kumbit pati jalo edaw ita rumah. Ilah, malu melampat ditolo dambe. Hom, iko narongga ditolo hom. Nelau la tau la ketolo, tau i ketolo bade nelau akan garo ka jalum uram jatantu akisi. Anggar uram jatantu aki hanya naho lebui ni tadi kan. Nam lebui sau. Deke. Alasia. Tung tahu ka. Kan itu senaman ni nau nondo ke. Aku rabi. Sakit. Ngacili. Ngacili. Alhay ngacili tirinya baik kok. Ngacili. Bagian handai lagu akan dia nono kere orang harap ke situ ini aku di bagian sesama badai dengan nono cili ini iya tahu makan. Ake kurabi na ondo ke. Ina de bura puasa ke. Salah. De bura puasa dur ngadar urang tangga sah de. Ina de bura puasa bala ngacili bura puasa ndo ke.
ina kona na hamalo winta dia ke tingah aku Video. ya komedi ba on de deur no ama ina nur beca abad kar na rumah ke pernah mikir nami ke puasa maka tu ke puasa nami gomi ni maka caru Muhammad tabalana ba ngacili rumah Ita ke mangango kone asana. dan ada kekakang gomi Ang sao parete ke. de biasa panin hake parete di mangwarte ro do dirasa ke sa parete tu memberi contoh tula puasa de tula puasa tula ngaha bura puasa anda kenina Dewa tilu akan de mata ke buat titani do na am tia bo liro ka ise ka. be liro Ana liro ka gike. daripada liro hadiah ngaran akan de Wati ana wati yo ita. aku di hiron hau dan hama ke puasa di bulan Ramadan dedeku happy puasa Kombi coba ra, udah puasa kombi PRT ke. puasa di cabau embek re. Tahu sabatip beda itu re ke. Bisa to ibarat sisan geng. Puasa. Ajora. Puasa aku. Ida itu cocor-cocor. Barang eda. Nah, wati barana, jo. Coba wo. Nah, de kone sangilong de berbata bata. Yol tak kai ake kelur ake. De berbata re. Tiwan derima pun pahanu te. De au tamu kandake. De bata de ni. Dede kutibatan rima tiluan sangifuti ini. Kamitin ay daw adik ringat lenga madakani dolo lenga. Oh lengan, namun lengan. Daw adik ni. Dede teong hawa. Ina Muhammad saya orang akan tubuh Bali rumah namin puasa deh setiap namin puasa deh puasa deh derek ina astagfirullahaladzim Wati lo kan dede. PRT baba awal. Ita ke. Anu ngodo. Ay nang ngodo. dede ni tiwar mo ako daw namu ako daw gomi de puasa para nabadib daw nahangwang gomi antila bunga puasa pea po bunga po magriko gomi ake Panaliro si. Usia na dapat mau. Yo, ay, ang harap de. Yo, itu pecaru mere. Itu pecaru kroun deh. ina rumah astagfirullah Budak puasa. dia tahu berapa puasa tilap bunga ngagari Di madakan ende. Baru kone baca. Or baca ku bismillah. Dan itu buka ke. Tiara masalah. do ketahajan nah do ketahajan kaco ijapan nah parete ke do ketahan mengorte ibang gomi do taka tawali nama do kecar wa ure kalau kaau Naka do nawali pu nama Kombi parete. de Tam neng kombi masyarakat konoha kombi re. de hobi lampan hau kan ba under Takos tengah made hobi na ke lampan rau no Parete. Nada ke. Ada di kira usia si loko. Masa ita ti iwek ki loko pasti mangowo ita kan. de mangobo daga Itu ni kekekiwala. lontong dom terkolong ha Tolong lontong. de yung henggom to ini hanamin tua ke lontong Ira pa ite. Aki taharai dalam ciri-ciri hati cok tidak cok ngajak Au sineng warte ita re. Martei di bulan puasa ndake hari dohoe di puasa kai pada saat buka puasa maghrib itulah baru buka ringan mau pucarama badu mangga termasuk hau ake di mana rodo tadi ile tado
Dede ku. Wallahi umat Jangan dede sinama nur. Hando ku haka puasa. denata ya. Barhen takun geta gitu. Saya perlu hinggir. Baru saya ita kepoda ade ba Indo madam kesurupan Kamu ke Irak ke Aram deh. desaran tudu madalu saha ka Padahal matei kon kanggiang gomi deh. Kanggia deh tepu deh. Tipuasan kanggia ke tepu rai wa amnan penghang gomi deh. kan iya dere ti samar madane madake ma ko Ma, dek kari pa. ma pa Ma de ma, dek kabuna ke pati siar pa. De pas di macas ni, lo ke dangi ma dan pa. Ma pa. Kuci. He, de sebeneng hen gomi re. tiba ka bahasa ita ke mare badem ita aka dokter so di Oh, ma. mare asam lambung Asam lambung. ya De ada lain bali asam mawara ka fuu mangge ga de mangge akakalan asam. Do pori do pakai lambu ma bara asam. Kone ada sape bara, kone seluruh dunia bara asam. Masa saya selambu turungkan gomi dan ngerti mana parete. iya parete magaga mentika Iya dong. Masa ada antika. ede nih parete madang wa kataho ge aina ngwa pudo madang mabungka cili ge ede pak aina ngwa daw adik may lingaw wa kira dek lingaw kumbi wara ari akka kumbi lingaw wa ede sih daw adik mangaw bunes oh parete parete nalaw maro hidolo ko ma kecil kumbi de ciluba Yang gomi ke, durhaka am gomi ke. Kenapa maru re? Makin nami maru puasa anda kema maki bau maru tikone baena. ire Nah ngoro maru lo kerodur. te neringa ketahu penggai mada ay nang walinga mada mampikacili ke Dede. iyo Kamu nih rumah dede kan? di madam cili nih de karaso de madam karaso Caga. Oke. Ada dua cil menang. Ya. Kutufe kecaru bo. Take kutufe kecaru. Kutufe take. Nah ketuin dede. Nah kutufe nanti. Ake kutufe modern deh. Irai degag ketuke ite. Ada kok tanah kai. Dede clown lain kutufe biasa, do kutufe biasa. Warang meling. Warang Oh iya. lingaw mai. Iyo wakari lingaw go. Beli Honda kah? Vati kan hunda kari lingaw. Ay nang itari. Daw adek wirai lingaw ko mai akka irai. Madake daw adek. Maca adek malu orang gahi kan ede mada puasa sampai Puasa. full sampai si De puasa pokoknya puasa. De jam coba main. dua ini daw adek minak mada. Wah berpian. Di ain De am de yo Japani. Vati. Bati au bali lah bati jauh. Tilo kan dito si De awe. Mada ki maku De ma pa gomi ke ma pa bata para Japang kadaba. De sabi rabi. asam lambung mada De asam lambung jauh. Dini Asam di lambung. Irae Asam kabun cara ngoana betua ma dalo ako ne dingo irae hah mada ke asam lambung ndak ditilo aku Tidak ada asam. Asam tuh di gunung. garan tuh di laut Dia di laut ketemu di mana? Dia tahu. ketemu di surga Surga ketemu di panci. Kan menurut mangge. Kecampur sia, utak ramba. Dedeku ngare. Gomi ake den cob di rabim. Asam lambu jauh. ndak sih Gambar. Irae.
Dek, arah podal lenga. Oleh lenga. Arah podal lenga. Alay. Mara. Madoho opetake ke sobe. Mai sentak beta dote. Rojo menahu kan den, langsung poro. Aku dono perte aku rabim. De taha mai warding wake. Tangwarte wa ku siake. Ta sidi wa ku siake. Ta sida wa siake. Nguarte ku siake ke. Tak tahu siare. Mai pe de doho tarake ke. De yo de rojo na mata kan den perte. Langsung poro ya. De toh ngena on to bringo kise. Oh, de kese. De sentabe ba kese sentabe tandai kasong. Mai. Ake lengam ke. De akan de parit. Ay nang muad. Aw semua kay itaki mimpi po. Bakit aw semua kaon ke? Aku disita siangnya perte. Makan tahu orang mau. De kanta siya mengununtu kani. Dakeku dulaku aka garo. De lebui alu ke tantura gini. Ninaku take baras siama. Doho. Oh, au nah. Ede taho dohna ni tangwa kini. Kepai perte. Ede taho. Pantai mata. Ede taho ngwa ku sia kelenga makeni. Nguarte ka kakande ana doke senda ke anai. De au bara au edere. Bara au di kompemre. Hei, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik, mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Yaudah yuk, kita ke sana beli barang. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. DMC Betul 102.4 MHz Suara DMC. Hai, kita akan ke berita untuk digelaran platform di 19 Januari 2024. Sejumlah bocah di Dongfu diterkam anjing suspek. Jaga stabilitas harga pangan. Pemerintah Kota Bima telah menjelaskan upaya ini bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga, terutama pada bahan pangan pokok, dengan tujuan utama memastikan. Ya, dengarkan niat untuk digelaran platform di hari Senin hingga Sabtu di pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 siang di Radio Planet DMC FM 102.4 MHz. Planet DMC 102,4 FM. The Power Station. Nanti lalu jujur, aku sih maksud kita perte. Dia tanya benar tuh. Benar? Ni si asa ita de Mudi. De kabdo nuntu kabuna. Tempat kumi asap perte balik dengan ketidak mata perte. Datu. Aki kan burak puasa.
harus sih lokora hidore di sia-sia. Pilwa di bungka ulu. Romon pa ama elo. Desia ke bungka cili. Bunai semenurut nani. Wah. Eta mau panaan Pak RT ro? De bunga kandakin asan akan deh. Nah deh. Dia kok orang ngerti Pak mata Pak RT dua ya. dua kan dia. Alay, orang cara lawan Pak RT. Dede. Ngerti. Kurang kan full puasamu Dede. tak iman. Nde. Dia teh semua doa kan. Iya ra. Iya ra abang Malaysia. Ina. Ya mata menanda kaos poro. Dia teh pengen oh dia ra. Nembuat deh kayak gue. Dia ada mai dog buka cili warake. Dai ini mau puasa aja. Ya alhamdulillah mata puasa aku. Mata untuk tiba pernah di puasa. Oh dede. Ya. Maka udah sia. Hah? Ada berapa puasa? Alhamdulillah bagus ya mata di Pak. Kalau Pak RT ro. Ya anu ro Pak RT. Ina, Pak RT dia pepuasana. Dia pepuasana Pak RT ake. Tiba aku bungka ulu bungka cili. Kombi poda romo, bukan kombi wati perakana sini, kombi warnono. Ay nuntu edere. Pati ba rumah. Wala ngomi bau gua nau tuaka kan deh. Puasa full karena kene tahagodaan. Oh tuh aku tahagodaan di panghari dero. Di panghari siya ke tiba unang ge papangena. Di kepatu bisa akike. Lain Kakak. Kakak dia. Tuha. Dai takalam parawi mataho. Itu sih. Ake pura mataho. Dai harus bertahan. Jadi selauna. Dia si kade. Kade sengai. Iya Pak RT. Dede. Mau si bungka cili. Jadi mau cola. Dia si kade ke bawah deh. Edera nuntu. Kalau warmo. Kacia punen tile. Gaya itu omu tahido. Tahap hido. Ake ngomi ti omu tahido. Mengupar rodo cilir hidi. De romo. Hidi menceri gaina. Dia ada ku Hidi menceri. Siapa cari pengacara na? Tion pak dia pangihena. Hendak ke paham mau ti odi ngoa. Iya. Mau cukup ngau no. Lain de si masun madare malum ngoakan de. Tiba utaha masih, hau ade ku ngoa. Orang ngoa panahu kan dende. Tahu ke sukuma. Puasa sabura. Na tahalop sukumamu. Dia Ini tahu. orang dirabimu. Dia siake ba pupu mande. An pa ngahami. Oke. Ate ngahami de. Na tahu ke semua. Ay ketupat tala itare kombi war bungkas si diraun de. Tiwara buka sidi. Kacar di rau pertenge. Tiwara no buka Di sidi. rau pertenge komiti puasaan ge. Pertenge kau jalan Kan kalau mau mandi Kombi rumah bapak perte. Dia penuntut kese. Dia penuntut kese kau. Podae. War bungkas si Ayo nuntung kombi orang perte mau. Iya. Dede kulauna. Bisa mengaku na dosa pa. Dayon. Ah, tis ngaku ita dosa. Ajo. Ne dosa atau ngaku? Wajo. Ne dosa atau ngaku? Wara sae mangua ge. Nenga madda ge. Na badde ku do macowar wati. Jangan coba. Pak RT itu ada patah tapa. Gitu. Bukan cili ya. Batu. Kalau itu orang balik ke rumah. Bade pa berumah iyo romo. Dai te emporiman. Bade pa Ada berumah. pak rumah siap satu coro rome. Dede na. Iwara do ma lao rombe aun sao kombi lao tabe panaliro gini. Den hau de bajar. Ajar kan balik ke Pak RT si mamire. Enggak balik ke Pak RT. Dini kebun. Bukan ngomong ngomong nahu. Mata nada des poro. Lain dede sih malum ngaran asam lambung ke Ina panaliro. jangan ke asam lambung. Ore to asam lambung ore to di Malambana. Akan balasu pulombir mamire. Alay bener lao sepulombi wali Di guys. Sepulombi nih tiwar do melambang. Alay war lao. Ulan ada yung kogong na emporere. Alay war lao akan pore. Dede. Dede tiwar tapuasan Ore empore. palono tampara ras rumbung. Dede. Rumah.
orang cara lawan Kita lumai. kata buka cili. Iya rai, madawati kan de balik kento ake. Buka cili nguar te mata kan DPRT. Iyo madam usapus, madam ketahan kotaan iman ngayon. Tahu membuka cili rakyat bala dia anu. Kirang goda iman tahu mah cilikan aman den. Mau cilin amana. Tahu ngoroh hobin tahu Dia tahu den. Oh, da pala rabin ke de makento si rakas berpuasa re. Puasa. Alay, kapod ajar ade ita ortuare. Kate, adulan di rumah teh ada nguar inar aman kan. Mata puasa, rome mata saja mecaru. Papor soro-soro deh. Nda situ. Dia ngomong inar aman mereka kacaru teh amina. Iya, orang. Anjo kan dedero. Sor-sor hakam boto. Iya. Borjang ngua madakan. Ngua katili karombo pematang dede, perte. Di, Kak iyo nih masar peramba-ramba na tahu nama yang hasil itu. Ndede go. Iyo ni. Aja nanti lalu perte pangre. Ndede tila geringa sih. Hah? Tila geringa ka Indre. Nai kana ai puna. Parete. Perte. Isulah meringare, berarti ngam parangare. Kono na karangan namin lain na kene keronge. kerungi lo. Pala aja Sama mata tipu asan. Asan. Ih, orang bicara. nun tere. Kombo duare o jelas si ngomi ora rupa PRT ngomi di posam ngacilimu. Te PRT ngono. Pala ma jelas PRT rau ge nau yakin ade ku. Berarti posar ge buka cili atau nevana. Ibade ni. Turun ka aja. Tahu kan apa rumah ya dan untuk kita pada rumah. Bade bunyi balik mah. Pada rumah. Malah na bade bunyi. Nge nuntu kesen ka berapa. Coba di mana kalau Kita re bar sobak makan ka. Tira soba mo soba be. Enggak perlu pete. Oh, pete. Tahara adu untuk pada rumah. Posa coba posa Sira putana. mo. Cara pandahin pede bade. Gai dua gai. Palandain akeh ajo. Gajo saya Pak. Insya Allah saya. Dekalon. Dekalon. Der saya long hacili mesayur kande. Pete mata ge kone kurebo talu lain dom tele. Mata kone susah tengok puasa. Oh, dede. Ete siling mata ke. Ringa pun kahilingan mata Kate ke. penuntu mata perte. Nalo apa tuh? Ede ibadah ademu. Mata or edaku. Siapa buka cili. Ah, termasuk itara film mama dawa waktu posamu. Nah. Kalau baik sama tua sebagai parete, mata bisa vonis pada kita. Kalau mata yakin dia ada kita tipe posamu. Nah. Kau si tengok ke lojar lajo ita. Kalau kan dene pes panaliro. De Romi ada. Rome coba ndak ke pau na perte ma cocoro Rome. Kalau cocoro raman medo baide. Coba kan den beku pisang goreng deh. Tahu nak asa deh berarti orang. Dia tahu seni bukan. De konesek pengaruh perte rau. Puasa dai pengaruh do. Borsa mau viral kan ini. Semesti berapa urosa kenal. Rosa ke ketembe tanda do setumbang. Wasai. Kakak mata saya go kare. Detia lah Pak Kuma maruna kau baraka. Saya mata pade mata wara indragu. Indra. Le Indra. Lainnya. Le Indra ulau ka. Titi bulan. Janam le Indra ba otoka. Ate mata itare. Darana. Kau bade kaim tabe bade kaim. Acara ngolo asana do posa deka. Benci romo itu. Justru dong puasa re puasana. Ede tahu ngolo caru ini. Nateng orang menonton orsi bungka ulu nama si iri. Dia sama selain itu kena magri. Iya. Nga ajan romo kan. Dia kata aja nutu do mata roh re partai ada baru aimu. Kita ko mga kataho do lain ang itawali dingo do. Arete kamu nga ketahu madai. Nami mapuasa anda ke maro.
Ih, kacacoro rome de katakan den kang gica. Mata yakin mata yakin. Mata yakin ita Ita romo ke mada alay mada malot. to ngomi terlalu kay balik. Terlalu ngomi. Dahil dua. Naon di ma? Dan dahil na. Isa ala. Mada isa Dia babara Elina. Nakapoda, jago. Lende. Mada ko. Long na. Kami. Betul lari nga dengan balon lari galon ketoi. Nuntu ketoi. Nah, aja pasang ngomi lek. Jo. Pasang ini. No jam Betul para apa nang tu? Lek ka pasang ini puasa re. Pai nami ake gu. Gaya nami ake puasa. Ba. Gaya pasiam. Malum mada ke kan war bade ita war bungka. Di tipu bara ohan sih karena cuma ngahapisan goreng. Masih darah kamu di rumah. Satu tem amin itu darah kamu di rumah. Belum dong. Langsung gahi kain. Gede. Kalau Kira rumah puasa. Nggak aman. Kalau bulan pembeli mageri itu. Hah? magari au bu petro air udah pesamu. Terus cuma Buka aku. bungka namin pasa gobo. parete malokaya Kelinga ngomiraure, tegay kelinga. de magaran gor bade or bungkat sili Iyo na rojo di prete, ngomit posa kami diperbaiki. ede ni madam pami Mana buka tadi, posa aku daw. Aku nih mau kenari mata itu deh. Bahaya dagi sogo Sogo bete. jelas jadi au nanggain ka au nanggain Nawakan dia. Oh iya. Udah nami nepa colan combot bungkai dong. Oh. Katanya main nami akan nawak diri siake alum siake neba barang. Aduh, cinge mata deh. Kami diperbaiki. Cinge mata. Alo deh so dengan tubuh nah ini. kombi boro bade ko perete Ini nanti kecolak kong. coba timbi ko nuntu ede timbi orang nuntu bisi-bisi Dan sabe dede. orang nuntu bisi-bisi kan dende Bete. Aduh, waduh, Itare panutan warga. Aduh, Dapat waduh. lebih kenapa? Kami diperbaiki. Gahim kalau balik deh. Kalau mata yakin itu tipu sam. Sibaran. Mata yakin itu tipu sam. Ya talam nak ke dokter deh tu. Gelau presa nih. kombi mata Presa siapa mahar pakai? malar mata mar anu semporo Yo nambah di rumah pere. Iya, Bang. Tara nambah di rumah pere. assalamualaikum Waalaikumsalam. Lapra cinae. Kalian berada saudara. yo sanda ita tondare Oh iya, sanda mata pala apa? Dapur lawas siapa tuh? Oh iya. alay au ne Lain dia jangan apa? Kita ada menggomile. Ay karome bekim di rumah ga? La karome bekim di rumah. Nah, ada menganyar aman pere Laura. ay nanguani pa di pulis laon Laura. paretero Nah, di menguamu. Lembah adero. tanya ay nanguare Mungkin Kita. Cuma ede beri puasa talao aka arima malam oh iya. ner Tahu nih lau di Malang, bau nah belau di Jawa itu. arema malam lainar malang Arema malam. iyo Malam re. Oh lemala ini peneraga. Lemala peneraga. Arema mangadi. Oh mengadi. Ada runtung siapa Laura la rumah kakak di fikir ita pedelo madare ore hari entah kakak Hari. nero Kira kok ngahap harimau nah. Pura puasa untuk sibe. Astagfirullahaladzim. iya Lara, lu jam puasa Lara. mana dengar Lara, salam. Kita yang jujur jami madani. Nah, hau tip solak conggo. Lain anu tutulam conggo. Enggak iki melengang deh. Kita puasa dah bro.
Kalau ulung Iyo, itu kan Gomi wa kan ofi. De mata di alhamdulillah puasa mata. Nah, det ke puasa. Ulung golmi wa Nah, de mata ke puasa aku. De nanti ke puasa. Maksud re, iti jangkai ke mulengam ni. Pala pilih mata kita ti puasa mi ipig na Ada si Ravina kan. De iyo walaupun natadana ni pala ni piling de. Goming bahim na puasa bun. Pena menonor nga. Gimana? Patusin siapa kan? Pala piling mata itu ti puasa, mata yakin ti puasa mi taye. Sabe ilmu be kaning. Nah, pokoknya mata tiara. Pak RT, itare panutan warga. Be contoh tahu. Ti puasa mi taye, ada warga. Alang gomia. Mata sih salah puasa. De sinah de puasa ko. Nggak de masalah bungkar. Bukan ti bukan waktu. Oh, ti puasaan ke? Bati talas. Ti puasa. Oh, ti sigi WhatsApp pahur WhatsApp. Oh, ti puasaan. Di kone pu jam pila jam upah we. Da akin ela mata la bungkar. Dela bungkar jelas la bungkar ber. Bahaya ita ti puasaan recem bla bungkar mata ke. Claro. Salawat do dego apo siap-siap ke borora di ngahare. Dede. De yo ake ita jam upah mata la bungkar de. Berarti ti puasa mi tare ni. Jam upah. Astagfirullahaladzim. Pak RT awali mendaki mah ngua do nomor satu jam upah nanahur mai ipa ku. Iyo orang ha ampe saya di terminal itare. Tibara sa di terminal kon sodi. Orang ha cili ke terminal itare ede. Ora agla indah ka balik ka. Lo mai ko malampa di tolo mai lalok edalo siama. Ede tengok ke. Dulan di tolo ede tengok kena tala ti puasaan ye. Delo buin tadi ka. Tetap nila jabar ura. Ai cocor wa embe. Hari kebuya ka. Karena tadi ra kebuya. Cocor wa embe ngai palau di ambare. Nah, tibarana konom wa embe gomi nah sebagai pertengge pe imbim. Pak RT ti ambi nak ke ampo embe. Dan kono da ambi kecena min Pak RT da ambi. Kono melaka amba hotel embe. Pala ede itare bau de cemata la bungka apa jam upah ge. Hah? Berarti saya ke uma. Ti puasa mi tang ni. Mai de ni unga selamat ya. Mai telah siap-siap lah telah bungka. Ede ku. Dah ke jam upah itare ce. Ibara anakku. Den hamba kondaika. De bacar jam upah bakon. Masa kan bako vi keres kuker. Tibaran ondo to iwa siare anak re nomor lamar badu. Dere nuntu. Perte bade mata tahora nuntura. Ada nuntu perte. Kalau buka kalau Titi mata ke puasa ku. Pe sino kon salaba pa jam upah we. Di rasai bawa ku umah do cerita. Titi. De do kan diri apa? Kami cerita. Do tak ada urok. Cerita de ke serius beki. Cerita aure. Mai do. Lu cerita Nunda de yo de matam do ke titi. Cerita. Makan diri pairet ke. Aku dengar makan diri ni ada cencekan dari akan deh puasa. Mati begitu puasa tu. Enggak sendiri. Kita minta itu ke gengsi deh. Ada tahu malu lo tua kain bare tu. Mungkin jujur nih, mata ini nggak herobo saya kendali ini karena rumah mereka tahu bahwa kendali. Ada kecil. Ada tujuh. Nukuang itu. Anda satu. Sama lo bana mengupar keri sih. Akan deh. Nah mau ketir, akan deh. Kau bertahan puasa sebulan. Ada godaan. Nanti puasa. Puasa. Oh sudah dua. Kalau mau siare maja Pak RT ke. Pak RT rawakan. Renono, seti umaru akan deh. Jadi ada gede. Pasti. Kau sih sama mbak cawan itu. Oh, de gomiro anu ngawali daura anu ngawali masyarakat lebih macam di Pak RT. Sama-sama lagi. Kita anu wasia. Ya. Mata timur keluarga. Dia on de tos, de. Tos boleh. De tos tanda setuju nih. Tanda setuju terharas. Ngalau.
anak pala ina tim long ha. Kilang ha matala dular ka umaminata. Na dular ora ka. Bade sim siya itare poli pere. De deli bade warga na repo wali paperete pere. Oke. Puan tidak dimuerte gitu ita. Kita pilih tuh. De tahu makanya Anda setuju nah kan de disengaja ku. Tu maru nono. Karena kan disengaja tu maru. Nono oi tirnga hatu. Dilihat talan tirnga hatu. Kalau sama Sama batan. Macalara. Nuntu si mata muerte bisa doakan deh. Berbungkam. Orang haulugu. Oh, de sama. 1-0 dari 3 det. Tas Macalara. Eder beramat dari anu bahaya ita. Bahaya ita bata mua. Bati. Aku kuat. Nah, malawa. Alhamdulillah uluro. Terima kasih. Iya, nampak deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu anak ngosiare. Batis ya. Tidak ada sama pala tolu sudah ili anyi palam suk buat ge war jelas. Nah, ada perte. Panami yola perte akis. Keco tiar dom pade na. Pakai rumah di sih. Ngerti si badir do. Pala perte bahaya nang ngawasin naham da puasa perte ya. Dan ngawa bali mah warga siama da puasa rau. Ela pra perte. Laura. Laur perte. Planet DMC 102,4 FM. The Powerful